Mar jomoko abich manonegi kitudo kod tho mar rawera moro ma Simba County ma Kisii koro odak kod luoro mang'eny tok jopiny ne monjogi. Jogo manoyombo tho koro manyo resruok e tesend obila ma Kisii ka gin kod luoro ni inyalo neggi. Kata kamano gidwaro achich maduong' e wachni mondo ondhi kendo keth chenro mare mar negogi. En ywak mar familia mar jaduong' Jackson Nyambuga bang' ji abich e familia ne neg malit otieno ma piny rugodo tich abich mar tarik 18 dwe mar Ang'wen higani. Familia ni nitiere kod lit kod kuyo bang' yombo tho kendo koro giwacho ni nitiere jogo madwaro negogi ka genogi en mana jotete sendo obila ma Kisii. Abuga Obande en achiel kuom jogo manotony e lak tho otieno no kendo entiere kod luoro mang'eny mar bedo kod ji. Gino mamiyo orwakore kama kendo umo nyaka wang'e. Kata kamano, oleronwa gino manotimore otieno no. Waliua papa, wakaua mama, wakaua ndugu yangu, wakaua mtoto ya dada yangu, wakaua mtoto ya ndugu yangu. Watu 5 waliangamizwa. Mimi peke yangu ndio niliponea nikaenda kwa police station. Nilitoroka hapo nikaenda kwa police station. Sasa nashangaa kwa police station naambiwa hapo utakuja kuchukuliwa nitafute mahali ya kwenda kuishi. Sasa nashangaa nitachukuliwa kwa polisi namna gani? En achiel kuom jogo manondhi kod obila kitudo kod nek rawerano. Kata kamano ne owe thuolo nimar nokoyude kod gino matude kod nekno. Kuna kesi ilikamata mimi na ndugu yangu pale nyumbani, mtu alikuwa ameuawa, alipatikana kwa matafari. Sasa serikali ifanye uchunguzi, tukiwa ndani pale mahakama ya Keroka tuliweza kuambiwa tumeturumiwa kwa sababu tumekalisa sana bila usaidi kupatikana, tukawaachiliwa. Tukaenda nyumbani huko, ule mtu alikuwa amepatikana kwa matafari alikuwa ndugu ya Muamerika. Sasa Muamerika akasema kama tumewaachiliwa atahakikisha ameangamiza ile familia. Obande lero ni ong'eyo jogo manokao ngima familia ne gino mamede luoro mang'eny. Mimi natafuta ni wawe tafadhali, sijui sasa nitakaa wapi mpaka niseme wale watu niliona wakiwa ndugu yangu, wakiwa baba yangu, wakiwa mtoto ya dada yangu, wakiwa mtoto ya ndugu yangu. Kufika Keroka nikaambiwa nyumbani hatutakikani. Mpaka sasa nalilia serikali tusaidie tuweze kufika nyumbani, tuweze kushika wazazi wetu kwa amani. Hatujui hata mili iko wapi, lakini tunaomba serikali msaidie hata huko penyako, na yeye anajua wenye walikuwa wamempiga. Anajua hata wa mwisho mwenye alimpiga mateka anamjua. Obila ma Kisii pod manyo ji 21 mitudo kod wachno. Esther Ojwang, Ramogi TV.